ni bwega muno nontu bogitana mbere kurumirira agitana batu ikinya gwa ikinya tukiriringa nario nime Medhameru TV gishonera mwanya narua ni ntuku ya Jumanne tariki 25 mwezi Juni 11 mwaka ni 2025 ni roha December na jomanto ne kadhomba kireo kithurano kinini kiratwirigite Alhamisi ya kiumia tariki 27 mwezi Juni 11 mwaka Juni 2025 ridho rikimurika ntereshe bere northern kinyangano ya thirikari ya UDA na upinzani kiama kia DP kia tigiti Newton Karish mwana mwembu tukethira reto ritho tukimurika ningi kumuramura bura polls igaithira gita na mbere kana bura kithurano gikethira kigita na mbere nteresha malava nteresha magarini ODM bakaithira bagishonera umbani kana ari reto ni ritho tugietera kona bura kuri indi twambiririe na yara yethirite ya kiringa biongo bya nyomba cia nteto nthigurune karatasi ka The Standard uthibwako bwa karatasi ka ngatheti ya The Standard bukimurika mantu igi IEBC ruri rwangiro ithurano na mianka rungu rwa Erastus Ethekon Eding naria mukarigiti wa commission A ya IEBC Julian Kudho bikoru akaithira gitongeria kiri kithurano kia uma kia weru gitina mapendeleo rutere rwa kithirikari oriria commission A ya IBC ikoneka irina kaumo kana irina ngwataniro na bamwe ni bara vigogo kithirikari ya UDA kana broad based government irio ngwataniro ya bamwe ba makamishina na Rais William Ruto urawari governor wa Turkana Nanok kwenda Junet Mohamed na the late CGH Raila Amolo Odinga indireto niritho tukethira tugitegera bura kithurano kinini kigethira gita na mbere ntere mwanya nthigurune karatasi gatwire akaritegera nayo ni mpangatano ya kiuchumi ningi gagitegera mantu jara ni mawirani ya Rais William Ruto likana akiariria mugongo yegie mwerekerajwa mugongo Alhamisi ndiru rekere mbunge Rais William Ruto na tariririe kirauga ni mibango ya thirikari ya Kenya Kwanza gutigiria ni bagukiria mugongo gukirokira mirandi ya development kana infrastructure ya 5 trillion Kenya shillings na shuri bioretwe inyane athoyiba mantigi kiuchumi mungana junthe jombesha isho ntekiminja kembesha besha baribari trilioni 5 yege manto ya mirandi ya weti na mbere likana kire budget ya mwaka joke thirikari jo 2025-2026 irari 4.2 trillion ikinijwa ikinya about 3 point something trillion ede nande Rais William Ruto akiuka batu nande kirato kaidira tonena kyo ni mirandi ya kimaendeleo ya 5 trillion na yoni Kenya shillings ini besha nyingi oriria adoi bamantigi economics bakuga kwithirite kurena kongeleka kwa marandu iguru ya marandu minti mugongo yo mukenya yithira jo kiunika Law Society of Kenya bakimeneria kira bakuga ni kwithira kurena opaqueness kana kwithira kutina weru yegi mirandi na mikataba thirikari kwithira gitonya na antu kumaome kana shiombe kumaome kana makamboni kumaome kuma inya kambonira ya Adani likana Adani kidhanwa manto yege JKIA kana Jomo Kenyatta International Airport indi ya Kenya bakiukia mboto na mutaratara jo guteanirwa indi Rais William Ruto aterekete gukundira kaone kamwe na athuria ba na biashara ba kumandegoro ya ome agita ndegoro ya Qatar na Qatar warabune akiuria achore bangi na babaira yoni ebai itokwenda kuthondekerwa JKIA indi shuri bya bata bikiorua nontu bwai manto yako buthirwa mirango yingi nontu yako buthirwa mundune gutena wero gutena kwelezwa nete byongwa biwikirwa saini ni biwikirwa saini minti
Kenya batiwa na irandu kana Kenya iringo munanda yendwa njarene shia nabo ni foreign forces kana itwe kana nkombo ya ndegoro ingi otabure tone ndegoro imwe a Africa ntenda goshigweta inde kwendegoro I Africa imwe a Africa shidrite igya nkombo inya ya mo China nonto bwa marando egiro ya marando Nation Company na mantu ya bata ya kiwanjare neshantu biumbe Didi Nyoro ri mubunge wa Kiaru akimeneria kirakuga we iko maneno hapa ikaratasi gatwire kiri the Standard gitegera kirabakuga ni mpangaratano ya mikataba ira thirikari igwika na ciumbe kuma ome kana foreign entities ilio inyama thirikari kana kampuni kuma Qatar kuma France kuma inya India andani na ingi kathomba na inya likana PLP kana private PPP kana PPP ni public private partnership ira baba ingeba abunge leo seneta wa Kisii Richard Onyonka aidhirite bakimeneria na kuga kampuni imwe ikethira ikithana nonjara neshanto kiombe shamuinge kukethia ni mpangaratano nene akaratasi ka todatu tudire tugitegera mantu yeige inyankujanio shia makanisa likana ruarua ikwithite kona nkujania kanisa ya MCK ni Methodist Church of Kenya na ndi ACK ni kwambiritie nkujanio siasa igatonya makanisene shia utongeria askofu wa kanisa ya ACK Jackson Olesapit akiuga ibae tunieni monki yoankujanio makanisene oreria ACK Kapenguria Diocese kwithirite kurena mboto ya nkirano shia utongeria bo kanisa ya ACK Anglican Church of Kenya karatasi gaga todatu noko karina muriri kana jua mantu jaiye giko kia rally driver magazine wome ni mantu jama kotine DCI bagini na mbere kuona no wengwa umanirie na ikuki kia magazine kiara kigiorotero urare mupenzi wake urare mwendo wake hizo madays hizo masiku kukakuwa kuna jambo rara bati kwithira rigi kwa werune yau makotine indi tutegere jange likana ruarua itwamurikite akiremetha ya nteto yeige mpangaratano kirimantu ya diplomasia inya oriria atongeria baithirite bakiuri ciurie birito yeige ngotanire Kenya na ndegoro ingi inya cia East Africa indi inya foreign affairs policy ndegoro ya Kenya nithirite ikimurikwa no ntubwai akinya baba ingi bakuringo kora ni ma agencies ya maingi likana ikwithirite kuri na mutaratara jwa kazi maju anujuikitwe ningwitikia anujuikitwe na kethira ujuikitwe akiremetha ya Meru TV kazi maju ni mutaratara jwa kithirikari jura na kimonimoni ni labor export na area akinya muno mbeo mbithi nthuki jenzi na millennial bakairwa nande nonto kotena ngogende goroni ya Kenya nonto bwa sababu na ile ingine no bithire tukibwithia reta outsourcing tugaita ndegoro ciaome abokaithira abokiona ngugi apply bwithia registration fee na okaithira ogita ndegoro cia Ulaya okaithira ogita ndegoro cia Uingereza okaithira ogita USA okaithira ogita Russia China na kadhalika makasi ende kiremetha anteto itu ategere ribotira ya Kenya baba inge baringiro kora muno mbeo mbethe bakiro kuri na ngugi cia bata ndegorone ya Russia ira ya Vladimir Putin bakiro nande babwe kwina ngugi cina au Russia ibo bateri kwethira boke apply na bugeta kumi ma agency bari na okora bakikundira kaune kamwe na aria tiri aria mou ababa inge ba akenya mbeo mbethi bara baitere ndegoro ya Russia bagitonywa kiri ikundi bya majeshi baikirwe kambi ya jeshi ya Russia 2 weeks shimebile yake na nyuma ya wita kiri kambi ya majeshi baikwa kurwa na Ukraine likana kwena mboto katika Russia na
Ukraine na baba inge ba Kenya bakiringo kora na gwikwa kiri frontline kana kiri bakawate dua mushinka kumbe mtu arare mwarimu kumbe mtu arare ndaitare onto aikuwa kwata chindano na kurigitantu aikuwa karone aikuwa mbarene ya Russia na Ukraine baba inge bao ba tautoro bwao bare wa Kenya na baba inge bao batua na ngoma nguradio cia mwiri cia uturo na nande shirebiri tobikiorua ora ore dayo atarete ndoketiu Musalia Mudavadi akiorua niko tantaura atina mashokio yara Kenya nayo bakwithira bakienda karatazi gatuna gakimureka mantuja yaigie Kenya's mission Moscow bando bawete aitwe tutokomenya mantu yao lakini likana Vladimir Putin na rekiri gukirukia muswanda July ya 2025 July kana mweri mugwanja mwaka ujujo 2025 na kiri muswanda jura Vladimir Putin akilokirie ndegoro ya Russia ni gwetikiria ma agencies kwithira bakiri recruit foreigners kwithira bagitonya kiri mantu igi ndwa na ndegoro ya Ukraine likana Russia's batakwenda atanabao bakwa kirindwa lakini no bakwenda ushinda ndwa na Ukraine nite bakuthithia barija ndegoro cia Afrika iri on ndegoro ya Kenya ku recruit mbeo mbithi barabagaita kubaruira ndwa ciao. Iyo ni tabia mbaya ikome yauni buni ugeboko ati ugebomeda ya Nteto Meru TV ngionania kurema kunganirwa kwakwa ni mutaratara juju thirikari gukirira uibu orubo bugita na mbere nara baba ingi babyo mbethe bakuringo kora bagi kwa ndwene cia Russia na Ukraine antune abaikwa kira kiongo bairero ikyo bagitwe ni ma agencies ba na nonto boy babo batongrete ma agencies ba batukugirwe tagare kiwatho eto nikioria na shuribe batabi batiko shokwa tukurwa na thirikari hapana. Karatazi gato tandatu Makongeni residents kana kari kuma Makongeni ni bashumiretie kuregana na kuminyira manyiri gokuthuranga ikutho kiraba kuga ni geria ria kubeberia arabatuire kwa igitarira ya inya gwethithia na mbere shughuli ciao cia ontuko kwa lazima kambotu irani tawa violent evictions kana mandatory kana mandatory eviction kuma manteresha Makongeni nonto bwae barero ande babwe itukwenda bwebela Makongeni kisa na sababu itukwenda waka affordable housing murumeri tutikurega ibu bakuga akariba Makongeni tutikurega ibu kwenda waka affordable housing na batu bo tuingare inatu itite ibu kwenda tuita nau therone abu kwenda twithira turi antu ilele tutina kuria abu kwenda tutura mitine ishuri biri to bakwithira bakiuria why are we being forcefully evicted non tutukula chimedua kwebela kwa lazima na nonto bwae boriwani affordable housing kenda kuithira boke guna mwananchi wa kawaida batu tore wananchi wa kawaida nonto butu nyamaria nonto buto na batu ni watu bwege butu ebele kimboto onto butu choera namuna kenda na abu mutaratara yugita na mbere nonto buriwa yo mwananchi wa kawaida twithire tugitonya kuo tigatogo yopinga indere butu ebele atu itite ko thirikari swali kangaja uenda ikaja. Karatasi gato tandatu ke The Standard and tugitonya karatasi gato 8 na 9 page 8 and 9 ke The Standard niyo ndi ere na mbicha yongwa ya mbatikano nkindano ngurumanio ya siasa nayo ni kidurano kinini kila kikadha githika 27th of this month November by election Ethekone Dung ki koniro rido ni Justin Muturi Ethekone Dung ki koniro rido ni Rigathi Gachagua Erastus Ethekone Dung ki koniro rido ni atongeria ba upinzani bakiwa sisi na wewe bampa hapa kwa hapa
Alright. Karatasi ka kenda no kawita na mbele mbicha ilio ni ya Kithure Kindiki. Kithure Kindiki uri monini wa rais akionekana kiri misafara hii ya kampeni iraita na mbere no akiringira ndebe mutongere wa UDA leo wa muthede kimuringira ndebe agita na mbere kutharikira kira kuga ni ingeria ria ruterero upinzani kobomakia kiwa sisi atununi woga wachana na mimi bwana, wachana na mimi wewe Ngoliathi. Ni karatasi ga kenda kaithirite gakimurika bantu jau jaithirite jagita na mbere na kinya karatasi ga 10 no mantu jo etite na mbere Magarini ODM by the nene ODM Wiper likana Wiper iri na nkanda yao nio irekurwira gitiki kia Magarini na ODM pia wao iko hapo kwa hapo. So Wiper ba batu tutikwenda kwithira turi na mugawanyiko kiri the United Opposition. So Kalonzo Musyoka wa batu turare na Samuel Nzae wende uninga kinyokira mutana wa DCP Stanley Kenga na nande bairingira ndebe Stanley Kenga hapa kwa hapa inya kiama kia Roots Party kia George Lushiri Wajakoya kiri na Amande Chadi ura wa Shiebelerie ai karo kaga kungenta nindi nandilikana ni gatigati ka enga na uwa ODM naria baitite na mbere kukinyangana reto ni rido tone ni nani atakuwa akibuka mushindi nonto bwa kidrino ki every consequence nonto wa ODM Harrison Kombe akaithira ishindwa ni kumaanisha ODM kazi ipo inyarira bako banga kiothe kiao na broad based arrangement kazi ipo kithira Harrison kaithira kionwa nkanga mbute ni Kenga karatasi ka ngoteke yoyo akari na urito zaidi nonto jujange siasa barashirite gita na mbere ninge manto ya utumiri bombe sheshe mwingi rira kwena kiroto kya Kenya gutuika New Singapore returi ido Vision 2030 ingwe mbere tuitete namna hiyo kingi kiragi konekana ni manto yigi mpangaratano yotongeria kire The Standard karatasi page 14 editorial cartoon tuki mitegera ni nkona 243 euni Congo DRC nkona 254 ilio 234 barrio ini ndigarusha East Africa na nira shidrite ikionekana korena mpangaratino yatongeria na kuongeleka kwa ugaidi kwa waia kwa ukora ninge kwa utumiri bumbo bombesha shia mwingi 234 ingwitike Nigeria na shionde ilionekana ni ira shitongereti na corruption ile tongereti na nkukumo ile ni IND kukethara batiandite so kazi ipo kirithirikari shia kia Africa gotigira Africa it is no longer the dark continent that either described in the watuika neko nauka neko dhara na mitaratara neko agira na uchumi ni bukwagira hiyo karikire ngatheti ya The Standard betegeria tuithire tugita break ya ndeka inkaito chokera tukethira tukiona Daily Nation ninge mugeni wetu wa tukenarua ora tukethira tukiaranire nwe yiki mwerekera jojo mugongo yiki kiuthiki gia siasa inyaritho kimurikati by election ya kesha 2025 mweri jojo 27 indi 2027 itiakure politics road to 2027 tukethira turina rwadio rwa bata ninge ogethira gita kuraya tugitegera mantu jau aide tukethira tukichanda kaijeri ithatu cia kumurika report ira cia yori tokiringa theti ya Daily Nation ogeta kuraya iyo karingareti ngatheti ya The Standard bitaka mudharimi ogeta kuraya ni tucokerete guko ni Meru TV.
College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Yes, odi Antomeru County, Tharaka County, Isiolo County, na Kinyambu County, Ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jamasono jagi mpekea uki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare arudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwokwenda kugire skuru yaku gwokwenda kuthia road show kana kiabo kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jwaku na kinyawenda tukwejania mona mugi kana na MC sound irere aja nire tionekete kaire kuma nthiguru rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matuna kinyamanga nyoni na nthenjo mo gutoneka engeta eje Thimo namba 0725 170 744 uthirogisi gwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturito rya kwena gwe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express. Gikundi ni gintu kiabata muno kiri gukura kimbecha na riria kiratumirwo bwega gikundi ni kiretaga utonga ndene ya michi na mugongo. Vikundi za bure zimekuwa zikiendelea vizuri for those who are registered because they have been able to access government services.